Ke Atletico Madrid kam kuat setia Bandino Julian Alvarez sya Barcelona. Kawai ka kubor ka barang yai pajba hak pertai football. Loong ba ka Atletico Madrid kelapen pau ba kanong rim jongka kampat kelas setia. Ka klub kam don jing temu Bandino Julian Alvarez sya Barcelona. Kane kalong ke kubor ke balapan kendit yaki babun kinong each football hakeleng ke pertai. Namar labun benai lami kijia keren baka Barcelona kalaban persyang bansoy ne orang ilekai na Argentina. Henry kat kum ke kubor ke Atletico Madrid kalapan syai bakam kuat setia pan pelaju sya Barcelona. Kabenta kabapan sengotenat syuk kalong bala ongro bala dadon kano kecing perkhan pandio Julian Alvarez ke Atletico Madrid ke perkhat panikren kalong tangbat ke Arsenal. Kane kamut ba ke Arsenal kalaban yok kabu ladawan ra kecing terwa ke bapiang. Balai pat ke Atletico Madrid kam kuat bandi sya Barcelona ki pajba ki ong baka weni kidau ka de namar ke Barcelona bat ke Atletico Madrid kilong kene le persya halalika lada dino yau nong le kai ubak klan sya ka klub ka bai kon persya haki samoy banwan kan pen klanya kaliang persya kumta bon ki klub ki ju perkhat bha syua bandi ki player ki bakongsan sya ki wepat ki klub. Na kaliang jong Julian Alvarez udang long wenek striker ki badon sabha ha ke pertai football. Nadu ba ulami pajba pat ke Argentina ulapan ia kecing tebet jung ha ka scoring kecing Arab ya ki parlok bat kecing Tracy Tom Hamadan kane kalong ka tau ba pun ki klub ki bahe kidang kuat ban yo u. Ka Arsenal ro kadang watlat pan klan ya ka benta ba syakmat jong ka kanhon. Wala ka don lupai ki striker ki babha Henry lada ka yo Julian Alvarez kanang pen klan syusyu ya ka Premier League ba de ka UEFA Champion Leagues haka ju ka por ka Barcelona ro kanang watlat pan klan ya ka kanhon jongka Henry lada ka kubor ka bami menta kalong ka basisya tekan bhai ka Barcelona pan ko ngo ya ka Atletico Madrid pan pelaj Julian Alvarez kalong ka badon kamro ban ong bahaka football ka ka belajah ka yo transfer kalaban kelano ha kano kapor menta ka klub kalaban ong Henry ladami ka jing terwa ka bahe ne ka jakran ka balaban sut ho jingmut ki laban kala kumta hadu menta om padon kano ka jing soy pajpa namar kata ki pajba ka Arsenal kidang up ya ka jing kemilinti balada ka klub kan syem ka senjam pane keren bat ka Atletico Madrid Henry ki pajba jong ka Barcelona pan kila ban susi hadin baka kubor kalami baka Atletico Madrid kam kuat setia Bandino Julian Alvarez sya Barcelona kalong ka balak ban penkelai kecing temu jong ka Barcelona hakayo transfer lada kalat ban soyu Alvarez ka khang kino penyaj jong ka klub ken haban pejno sya ki wepat ki striker ki balak ban penkelai ya ka kanhon ha kane kapor ka Barcelona kadang don kamban pendap ya ki benta ki baduna hasua kumta lada kamla ban iyo Julian Alvarez kalaban penon kam ya kepisa panlajwat ki wepat ki nong lekai ki ba kambiang hakar ko milekai jong ka klub nalor kata kacing long kapisa jong ka Barcelona ro kadang long ka benta ka badon kam ka klub kamla ban pelut pajba klem da perkhat bha namar kadang aban but yaki kendon jong ka leaks par kacing baiting ka jong ka klub kumta kam dei ta kacing kwa Henry ka dero kacing la ban pendap ya kano ka transfer na kaliang jogi pajba ka Barcelona bon kila penpau kacing sukya hadin ba ka kubor kalami ki pajba ki ngej pau Julian Alvarez unlong urang ilekai ubalaban kentiu syusyu ya ka bor jong ka kanhon Henry hadu menta kam don setia kano kadak baka Atletico Madrid kan kelai ka rai jongka kumta hadu kane ka klipman kino kersan jong ka Barcelona ki haban up sa ki wepat ki jingmi na kayo transfer ka football ka ju kelas 10 bat hadu ba kayo transfer kan khang tangla ban mi pun ki jingkala Henry kat kum ka kubor ka balami menta ka Barcelona kamdon ka benta panyo Julian Alvarez bat kampat don kano ka jing menjor pajba baka transfer kan ja